Presiden jangka seng kasih Students Union seng kemi usamla Lombok Starwell Marngar ulapan pau ya kejing sukya halor kejing nang yaimi jongki kenrum kenram bat kejing kenturput jongka jala Asam hakimenta kaput jongka jala wadah baladon kejing penmang banikaran penbej halor kene kekam kaput bat kumjuru ulapan pau ya kejing sukya halor kejing le jongka sorkar jala kabolong apa kejing ilam jong Konrad Kongkal sangma kumu menteri rangba halor kejing bom sim jingkhen lane jim jingmut lane jim kejing pentikna nagi nong ilam ri nong ilam raj bat kinong ilam shenong bat kumjuru nagi kli nong sensyar shenong ki badan nagi jing tho jing tar ki babiang nadu ki por ki barim baja kabodang kamsokya shushu kolong bak sorkar jala kalaklet wat ika Khasi Hills Autonomous District Council kabapet ika khendo ke siap jong ke jala long le nei dengan tep ke studi jung protein ada krepat ke studi jung jat padalangi bangi soto ni pengam ni dan ke mesin ke jemut jung kha jak tak jinglong ke kerpang bunyi hak soto bandai gendong ke jat bandai jung kadi ke por ini yang perkam lagi dei nak genu bentar kundu peskem ya kari ke jat bandai ko abang keren spang kata kari ke jat bandai pidi besoto ki sama pudi ai kari ke jat bandai ki basno kata kari ke jat bandai akhndo ko siap manga ma pibingi rangkat pada ketika dustur kakti kata. Lara kita genyap kencang, kenapa kejat benda jumi bersajak kesiap. Bak kita kan ember kan klan, datang ada kita kesamla kibla nang rasta, kibla sempang, kipen klan bak kinang penjana ye kata. Pat em juga ni kepateng, pat kepateng basuan tunjuk bat kaj, bat tunjuk bat keteng, yang kita bentar bak kejat benda kena klan ke bos. Lalu ia keren lelai. Sepang kecingdon jom kli beri opo jom kejat penting ujungi kumga keren bulsin la pikiran sepang kuantiti ngin arah lupa ngin jetken kualiti jom kejat penting ka kualiti khati ik studi balai mi iktiro sing balai mi kyang ma kata kualiti jom jat penting kolong ba kade kejat penting bung chupandam ni soto akajuk hendak ispas na manusia kecil pun kalau nak bermat kawat kesti kunang kata handai kane ka irang ke cunga ka jumpi pun sien kecil pun mat kata ketma kahir kata jinang cista kahir ta jinang sta kong ki an ki bakla ki persang ban balang shop ke jat pun jum abangi kuat pan kun ya kata idon kam jek ban ki shop rang ku pisang ni por mat kata kecil ki shop rang ka jumpi samla kam dei pat pensyuki umarwi ngin ketiang dino hadino jek hok kontra jam jat pendri pendri tempat angkat tak kejar jat pendri namar la pidon hangnu jeli sim kesngi la pipikio pipipau pipoj sekatom dum tu jom kenu mak kedan kamdai jik sorong ya fishmat kandai jik sorong ya dari jat tu ko seng golong kaswa sokar kan juda ngine le ko seng la don la jom ketek komiti nang ni na po katem riboy bat pet perman je kena kakak banyak kendu banyak sulok bat pat bak nam sang banyak kendu banyak terjemut bat dinam sensar it khima ina kami nanti bat ju ajmut sorka to baru bat kami nanti bat anglo bat kuat ba uput usam de belong putikna handai ni kran sorka tolong idai ban sempat ya kajing menjor kam tam lagi it khima ibadon ye kikot islam yang terkendali ina ang ina kami nanti ba sorka aswab kan semnya kena kerana kadu. Pada poin tabut pak membansan je kita ke boyu. Pada ban semnya confident nak jeng menjorang nak. Rela asin bang ye kenduk bang sarkar ipan kopi tang yang tak report kam apa. Ni bu pat kajing keli kedon ayu sundan ban buring sa kata. Kani kakam ban bet put ban sam pemakran. Kam dei kam simat ne kam dei kam jongno pol karpati. Pan ong kan yo cemur toy mun. Mereka kam jom cek pendiri kam jom jalan perempuan. Hadirin kata ngiyui nagaliang menteri ramba. Ulah ai kata ka statement nak kerwo aku yang dorba tauan. Man kini belang yak kali kesession dorba mang tengka. Pas tami pat ikutrum kendram ki babon pak babon. Ngiyui ki jom hima ki pen pawa jom so. Mat so bonong bakani ka digi jing bakla jom sarkar. Bom syam la syam iya ka jing monjor nak tak ki ki Kepas sosi kalau watang ni ke distrik konsel sedang banyak lah. Jadi kalau kita pentang sebandong pun kisah lah hapan ijai kita
Tidak ada kesorka kedon kejengmu, bat kajing anglo penpen itu pun sam, kadang buram bikin hima kam tam bersekop tam. Le no kita kajing ong jong sorkar ba, lai pau tuli kisnong keluan sekejalan mekhlia, untuk tuli kisnong penle sepo asa. Tapi kini tu nampak jumlah tu kisnong labun bukan sama mekhlia. Ada pet di area pet kajing jengan, kemat kajuk pada kita kilai pau pada. Kam taman tu kita kisnong itu jengiar tu area. Habakum tak? Kebut ayu pun kata. Perkat kiki sama, kebat saja. Kita kini kusah. Nasakran ni kata aku gedon cik sokya. Pamilih Sean Wan sendiri dia kendu. Jadi nak punya tim. Bipun tahu cik sokya. Isyam ni kita. Kam ni orang ba ngikuat kiki ba gelong keding pengkiang ginungwo sokra. Rikuat je buat pun sokra buat. Kadi bersnap, kadi bersnap. Long lebih kisamla ke perkat kiki perkat. Pada kam kasyak kam gadawa yang ini. Jadi menmix kemat. Ban keren yang kita kimat curah macam tu. Nimdai berhenti yang buat nimdai besar.